Abahinji n'abariisa mu district ya Bushenyi bashabire government okubayamba ahanshonga y'emihendo y'ebyo kurya yehanikire bakaremwa okutungura emyoga yabo n'ebyo byo kurya by'ebyenyanja nangwa n'enkoko nangwa n'empunu ebyo kurya byeyongira. I think it's a global thing konka au kanka ko natandikira akashauka kakariyo mitwaro mukaga na kanana hati kariyo mitwaro 11 12 so noreba ne challenge hati wano ndo bushahonka mukaga nka famu yanje obushahonka mukaga nore no shoze sente nyingi bayima yo kurambura Abariisa ab'ebyenyanja abebembirwe omuhingi Justice Muhangi kurwo mu Agacencwire ishaka division Minister w'empuriza n'omwihanga Dr. Chris Baryomunsi agizire government ekizubu cyo kweyongera kw'emihendo y'ebyo kurya n'ekimanya twija kutaho budyo nangwa twatangire kubutaho kureba ngo omwihanga twabasa kwekolera ebyo kubyebi by'enyanja era abatunze by'enyanja kibase kurebeka ngo batunga byo kurya ebiri kugura ahansi amagoba go bari kwiha mu butunzi bw'enyanja gabase okweyongera. Memba w'ishengero w'abakazi ahabwa Bushenyi Katusime Anet Mugisha ashabere minister ngunka government barete mangwe shongejo mu parliament okugitensaho. Minister yatugira ngo bariyo nibateka kugira ngo kutwakubasa kubikorera ukashanga bitari kuruga heru nikija kutuyamba bweni nyonkanye nkamemba parliament arukushitama budget akachiko ka budget nyoni nshabangu cabinet eijena nejo idea ejituretire tujiteke half of parliament bagiteku budget abo twena members of parliament ejini challenge cutting across. Minister Chris Baryomunsi agizire ngunka cabinet bamazire kubaga ekitenso cyo kwera barukwenda gukora ebyo kurya omwihanga tujja kubantu kwatiraho abo bona abashubuzi abari kwenda okuleta ebyoma bakatandika kumixinga ebyo kurya ebi kugira gutakabye yaheru aho kwati bigumire. We are having a problem of ebintu ebikurya ebyenyanja tuyine enzoka tuyine birds kandi oreba ni abintu twenda bigumeho so government tuyine kuteka mu man kureba ngo twasomesa abantu how best you can have your fish ponds and at the same time you protect. Minister Baryomunsi ashabere muri Muhangi kwera abantu okubashomesa kuri se by'inyanja baganyurwa mu parish development medal. So parish model jinjeri kumanyisa kugira ngo okurugiriro ko uri kwingana na babo nitakarice hariho ebyo uri kubasa kukoleramo kandi bikuletere entasya ngwino wabo teine capital ninga shaka sete ho kutandikanisa no basa kukeguza omurigeje isako ya parish model. Isi kamera izo pe.